تیفلیس 2017 رقم یک بود. ماسترها یا ستاره های تیومری 2013 را با نشان طلا جنبش کرده است و در قهرمانی اروپا رقم 2 بود. تیمور رحیموف انمی پهلوان قد بلند تاجیک در قهرمانی جهانی نوجوانان رقم 2 بود. در آسیا 2 بود. در مراکش گران پری رو با نشان برنجی جنبش کرده است. حالا نبرد آغاز شده است. ببینید قد و قامت اگر تیمور رحیموف بلند باشد اما اوکرواشویلی آدم بسیار وزنگران دارد. شاید حدود 150 هم باشد. اوکرواشویلی آدم تیمور رحیموف در روبروی با مثل یک حرکتی با بر جای تیمور رحیموف میتوانست که رقیب را هم حالا تقاضا دارند که برای اوکرواشویلی شیدو نشان دهند برای گشتی نگرفتنش. بله آفرین. اکنون تیمور رحیموف مبارزه را ادامه میدهد. آدم اوکرواشویلی پهلوان گرجی برادران ازبک نیز ما را دستگیری میکنند. آنها تقاضا کردند که شیدوی اول رو برای آدم اوکرواشویلی نشان دهد. تیمور رحیموف رو برای یک سمت گشتین گرفتن شیدو نشان دادند. خب بگذار یک سمت گشتین گرفتن برای تیمور رحیموف شیدو دادند. اما باید نبرد ادامه کند. اما احتیاط باید کرد با این پهلوان 150 کیلو. احتیاط باید کرد. خوب داشته است حالا تیمور رحیموف. یک 150 کیلو افتادن نیست برای تیمور رحیموف کاری سهلودی نیست. اما بود دست و چنگال همانا. اما نیروی بلند میخواهد که بله سر بالا برداشتن باید شود. ندر آورد سر رو چون که سر در آوردن این معنای شیدو رو دارد. اوکرواشویلی دست را رها کردن است از تیمور رحیموف. هر دو هم با قوی گشتین گرفته ایستادند. این اکنون از بالا نگیرد. اگر نه از بالا گرفتن حالا طریق پای کار دارد تیمور رحیموف. اوکرواشویلی آدم باشد کوشش برای افتادن رقیب. زمین می افتاد بازونو. حجم خستگی را نشان نداد. من میدونم تیمور رحیموف بر مقابل چنین پهلوانان سنگین وزنی که 140-150 کیلو دارند مشکل است مبارزه بردن. اما باید نه باید همین سر رو ندهد. همین پشت سر رو ندهد که این پهلوان گرجی الکی فهمیده است که کدام شکل گشتین گیرد. هر دو یک شیدو دارند. اولین داشتن این امکانیت خوب است. یعنی اولین با قول دیگر میگویند کمیکاتی که میگیرد بسیار آنامین وزاری بر الله. دیدید این پهلوان گرجی میخواست که تیمور رحیموف رو سمت دیگر رو دهد. خود با زمین افتاد و این صورت بلند تیمور رحیموف باید در حال همون حالت اسایکامی رو میقپید. گشتی نگرفتنی تیمور رحیموف شیدوی دویم است برای اون. کار به گلوسکا میرسد و تیمور یگانه راه اشین فقط مبارزه سخت بردن است.
Goldansko. барол хоб акнун кордал Голданsko ҳам оғоз мешавад. ва мисли як паҳлавоне ки сангин аст. хоб Темур дигар ягонаро ҳамин аст ки бояд бо тамоми астуи бурус барад ва очи матаро ба кор барад. баре лақибро бояд ҳамин шакле гирад ки дар инҷо мухлисона тарафдорӣ мекунанд. фақат ба пеш бояд гузарад. дигар ҳоҷат барои истодан нест. ҳоҷат барои истодан нест. бояд рақибро аз маркази майдон барорад. ӯро аз ва эҳтиёт бояд ки бубинед як парту на қувва намерасад барои Темур. медонем ки чӣ қадар вазни аст. лоақал барои рақиб адам бояд шидо нишон диҳад ин рефери беларусӣ. Акроашвили хоб гӯшти нагирифтан аз шидои дуюм. акнун қувваҳо баробар шуданд. чунин ҳам шуд. Тимур Раимов ба кулли тағйир ёфтааст. хуб дуюм бора акнун имтиёзи хубтар барои пайдо афтодан ин мушкил аст. фақат бояд пешсафиро аз даст надиҳад. аз минтақаи зард набарояд Тимур Раимов. чунки Акроашвили адам мехоҳад ки ӯро аз минтақаи зард барорад. ҳоло акнун мавқеи худро мустаҳкам нигоҳ медорад Тимур Раимов. яъне ваз мекунад дар маркази минтақа меистад ва мунтазир аст. кам фаъол набояд шуд Тимур Раимов. чанд сония дигар бояд ҳаракат кард. лоақал ҳамонро ба замин. бале ана инҷо бояд шидо нишон диҳанд барои адам. адам Акроашвили ҳоло майл ва гӯштин он қадар надорад. қарори доварон чӣ аст? ӯ вақтро сипарӣ мекунад. вақтро мебарорад. нафаси тоза мехоҳад кашад. Темур ҳоли ӯро бисёр табоҳ кард. бояд Темур аз ҷой бархезад як ду маротиба то ин ки худро озод нафаси тоза кашад ва ба муқобили ӯ хастагӣ накунад. баръаксу хаста шудааст адам Акроашвили. ҳоло қарори доварон набаромадааст. шояд шидои сеюмро ҳам барои Акроашвили. бале қансоки Макия ва Тимур Раимов ба давраи 4-1 ниҳоӣ рафт. офарин офарин. акнун дӯстони азиз набард дар вазни ҷамъи 100 кило барои Тимур Раимов фосила кушод.